پیغمبر صلی الله علیه و سلم حدیثه کدا بما آشکرات کتن کو امت اسلام دی پارچه پارچه بیتن، دی تفرقه که بیتن ناف بسلمانا دا، دی فرقت بسلمانا زیده بن، جماعتت بسلمانا دی زیده بن. دا سحکینی کانه کیش او دستک او جماعت اول سر حقیه کیش که دیتا که هنده راضی بین رب العالمینی. پیغمبر صلی الله علیه و سلم افترقت اليهود على 71 فرقة، جي بنا حفتي وإك فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وهل وصى نصارى كفرنا بنا حفتي ودو فرقة. پیغمبر صلى الله عليه وسلم وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. پیغمبر صلی الله علیه و سلم امتا من جی دبیتا 73 پارچه، دبنا 73 حزب، دبنا 73 دستک گروپ. اف دستکت ها پیغمبر صلی الله علیه و سلم اف 73 همی بو آگرینا الا واحده الا ایک نبیتن. ایک فرقه او یا سر منهج درستاهی او دی همی برای انسان دنا آگیر جهنمه. ایک فرقه یا ایک دستک و ایک حزبک و حزب رب العالمین یا بلی مرویدتا بحشت رب العالمین. صحابیت بسیار کرد، صحابیت پیغمبری بسیار کرد صلی الله علیه و سلم کانه اف فرقه هکیش که قیل من هي یا رسول الله، گوت ای پیغمبر خود او کیش فرقه یکیش دستک یکیش جماعتا. پیغمبری گوت فقال صلی الله علیه و سلم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. أو فرقة كدي رزقار بتن أو أول سر منهجي أو كو أفلك أذو صحابي يدخل سر الفيل أبو مديار بتن قالي بسلمانا إسلامتي إك إسلامتيا إك إسلامتيا حقا ونا بارچة بارچة بتن أب إسلامها هر إكل ديفتي جهشتنا خب بيشتن من فلان إسلامتي دويتن. إسلامتيا كدشتهتا قبل كدن او اسلامتیا یوکی اسلامتیا صحابیت پیغمبری صلی الله علیه و سلم او دینداری دشته تا قبل کن اواکی دینداری صحابیت پیغمبری بی صلی الله علیه و سلم. چونکه قرآن یا سروان هات یا خاره او مروفت وگاوه پتت قرآن گهشتم کلام وان بو لغت وان بو اوان زانی اگر پسیارک جی بو چه بودا پسیار پیغمبری کن صلی الله علیه و سلم. پیغمبری بوانا یارون کری اف دینها اف منهجها اوش همیات تگهشتی ترن بو وی منهجها جبر هنده جی هر کسا کل دی وان کسی تبچیتن صحابیت پیغمبری اف کسی تا سر داناچن و اول سر رکا حق. حواسا گلی بسلمان امام مالک خود جی رازی بیتن بجیتن امام مالک و ایکش سر مذهبت مازنید بسلمان امام اکی مازنت بجتن ما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. او تشتی ویروجه کو زمان پیغمبری صلی الله علیه و سلم لوی زمان دین داری نبیتن و عبادت نبیتن فلا يكون اليوم دينا. افروکجی دین داری نا هتا حساب کردن الا سرداچون اگر ناو دین داری جی بیتا کردن و عبادت جی بیتا کردن بل انسانی دیتا تا آگیری. چونکه انسان یتشتگل دین رب العالمین زیدت کتن رب العالمین ازم پی ندایا. هل وصقلی بسلمانا پیغمبری صلی الله علیه و سلم تبلا خو خطا کشا سر عزدی سر آخی و رملی خطا کشا خطا کراس گوتی اوک ریک رب العالمین یا راستا پشتی هنگی هندک خطا دی کشان جوی خطا ها لای چپی و لای راستی گوتی اوه هندک ریکن اوه هندک ریکن سر هر ریکه کجوانا شیطانک یل سر انسانی گازید کتن بو وارکت ها. يعني أف ريباز ديت أفريكا در كفتي غيري ريباز إسلامي وطريقة إسلامية راس أف ريباز تتبلغ بحشت ونابا أف ريباز تن أو ريباز يكو رب العالمين تبو قازيت كتن بس بلكي أف طرقتها أف ريكتها أو أنكو شيطان تبلغ فبان كتنو شيطان حس كتن تلدي فارك أفتورك رب العالمين يا راس بردي بشتين رب پیغمبر صلى الله عليه وسلم أبايتها خاند وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. أبا رب العالمين بشتين ريكا من راسته يا مستقيم فاتبعوه هندي في ريكا ههرن. بل قال بسلمانا
إسلامتي درس نأو تلدف خو بخو إسلامتي بهل بجيري نأو إسلامتي تب كيف خو بيجي فلان إسلامتي مدفيتن نأو إسلامتي أبكو إك بيتن إك بينتن بوتا منهجك دانيتن بيجيتن ديف هزيت خو في إسلامها بوتا شرح كاتن بيجتن أفا إسلامتي درستا هل تشتكي إك بيجيتن أجل دليل القرآن والسنة بنبيتن والسلدمي صحابية پیغمبر صلى الله عليه وسلم أف عقيدها أف منهجها وأف عبادتها نبيتن أفها إسلامتي نينو دي بلف أجل جهنم وتبتن